Ja ću stvarno zamoliti bez aplauza i svih kao konteksta, moja stvar, ali daje celo priču neku nepodobnu kao socijalnu notu. Drugo bi bilo, dobro večer, hvala vam. I ja stvarno ne znam, mislim odakle bih počela, imam tu posebnu vrstu milosti ili koja bi da moj autor nije živ i svakako nije prisutan. Možda da nisam duhom, ali kao bilo kako bilo, nemam tu vrstu, da kažem, priče iza sebe, ali isto tako bih najprej da se osvrnem na ovo prethodno izlaganje i kao stvarno nemam ni te vrste pretenzije i te vrste energije i kao ciljeva iza sebe da se uopšte govori o spašavanju sveta lepotom ili funkciju umetnosti, funkciju umetnika. Naprotiv, mislim, ja sam tvoj poziv i ispraziv pismo na kome nisam bila, ali sam videla Anu, Ana Mariju, Gorana Kurunovića, mislim, svi smo mi tu, ali kao pre svega sam ga razumela kao poziv čitaocu. Mislim da ispraziv pismo kao veza podrazumeva insistiranje na jednom često i od čitalaca samih zanemarenom autoritetu čitaoca. Autor je ovaj i onaj, živi, zlopati se, stvara, radi, umre, ali postoje silni ti neki sinhroniciteti koji regulišu celu stvaru kao književnu istoriju nakon toga, mislim. Sa neke komercijalne kapitalističke strane govoreći, Rilke, Rumi, to su ipak neki najprodovaniji pesnici u Sjedinjenim Američkim Državama, bez obzira na to što, mislim, ne potiču odavde što su sensibilitetom daleko od nekih dominantnih zapadnih tekovina, ali sa druge strane, verujem da svako, čak i onaj koji ga usvojio kroz knjige koje su knjige mudrih misli ili knjige popularne psihologije, svako ko se susretne sa makar delićem Rilkovog stvaralaštva ili života može da ostane tek zatečen ili vezan na neki način. Ali s obzirom na to da je, opet kažem, ispresivni prisno moment, razmišljala sam se kada sam se u osnovu razmišljala koju pesmu uzeti. Ja jesam bila na tragu verovatno Jeljica koji mi je vrlo lak za priču ili analizu, jer ću ja biti nešto školski, ja bojim se. Ali sufijsko pesništvo je također dolazilo u obzir i onda sam nešto sama, zapila sam se, bila sam na internetu, scrollovala sam, izgooglala sam Rilkea sebe radi, zato što se ja ložim na nekog drugog Rilkea, ja se ložim na Rilkea Devinskih elegija, Rilkea sonetu o Orfeju, on sam vrh njegovo kao pesništva kada vam potpuno misticistički poludeo i izgubio glavu u nekim mnogo ozbiljnim stvarima, od kojih je reč ovde u pesmici kojom sam se susrela. A onda sam opet imala vrlo dobar motiv, uzrok i povod da se susretnem sa nekom drugom pesmom. I kada sam ju pročitala, pošto svakako na nju nisam u svom izboru od 200 pesama nešto posebno obratila pažnju, kada sam ju sasvim slučajno pročitala, ona je stvarno imala smisla, otključala je sebe u ovom trenutku na nešto više načina nego što bi komunicirala sa mnom suprotnom. Bilo kako bilo šta sada, kao ja sam pažljivo pratila prethodnu izrečenu dinamiku kao izricanja svega ovoga, nadam se nisam predugačka i preopšetna, sad tek postavim svesni toga. Ali verujem da je vreme da pročitam pesmu, što nekada nisam radila naglas. Prevod je svakako Živojinovića, to sam utvrdila, morala sam da gledam svoj knjizmu. Početak ljubavi. Inače, ova pesma je na naslovljena, mislim,
ona dolazi nešto pre devetskih religija, one su prosodljene nove pesme, pa rane pesme. Ova pesma je pesma ranih pesama, a i dolazi bez naslova, osim što je na internetu i radi prosto bolje čitljivosti naslovljene kao formulu. Ali nema naslov, za naslov se uzimamo prvi stih. O, osmeh, prvi osmeh, osmeh naš. Kako to beše isto, udisati miris rascvalih lipa, slušati tišinu parka, pa tada na jednom podići oči, pogledom se sresti i čuditi se sve do osmeha. U tom osmehu beše uspomenom jednog zeca što je malo preskakutao po travi. To detinjstvo osmeha beše. Već kao ozbiljnije kosno kretanje labuda, koga smo videli potom kako na dva dela večeri neme ribnjak polovi. A krošnje svojim rubovima prema čistom, slobodnom, već sasvim budućem noćnom nebu ocrtaše rub osmehu ovom prema ushićenoj budućnosti na licu. Sada, nakon što sam i samo sebe saslušala kako bih ja to izrecitovala, mogu da pređem, mislim, zbog ovoga od mene, mislim, nikad neće biti čovjek. Ja hoću nešto da uradim ozbiljno, da nabacim teze, onda to nije nešto na liči, ali svakako, mislim, u nešto štreberskoj varijanti bih možda da govorim o mnogo pojedinačno zanimljivih sadržavaca ove pesme, ali ako bih se potrudila da u jednom trenutku prosto kultivišem svoju svest, rekla bih da je Rilke, za razliku od nekih ranih čitalačkih rešenja koje prosto svaka osoba ima, susret sa njegovim pesništvom je ponudio tako u jednom trenutku i po mene kao ličnost na tom razvoju stadionu današnjem, ali kao stvarno ponudio jednu preko potrebnu ravnotežu između romantičarskih ushićenja i nekih realističkih tehnika kojima će se sve to, da kažem, poetski realizovati poetički. I u tom smislu je on, dobro, sada bi se to ticalo njegove poezije u celosti, ali početak ljubavi na naročit način, jako nije paradigmatičan Rilkeova pesma, jako nije ni na koji način, da kažem, najmoći dežavan na svetu, izvijem. Iako nije na neki poseban način kao reprezentativna, ona je meni stvarno bila dovoljna, zato što je dovoljno jednostavna i dovoljno višeznačna u isto vreme. Mislim, postoji ta vrsta poezije koja ne insistira na simboličkoj zasjećenosti, koja je prosto jednostavna. Ovde nema ovde te jednostavnosti koja je tipa Blakeova alegorijska jednostavnost koja je traumula i hi kao dobri strana blume, ali ima jednog pažljivog i vrlo sredenog izbora reči koji prosto, koji samodovoljno, uz dovoljno dobrih nađenih motiva svaka pesma je dobra. Čitalački pesma je dobra, ako ti pročitaš i kažeš jebote, mislim, da se razumemo, niko od nas, čak ni ljudi koji su završili humanistiku, nemaju prvu pomisao koja kaže sviđa mi se apoteoza duhovne vertikalne čovečanstva, imaju samo taj jebote moment koji te raznese ili te takne, u zavisnosti od tebi, kao sile. Ali ovde, kada bih izbrza krenula bih stvarno i prisno, ali mislim da će to da sačeka neko vreme. Zadržamo se na prvom stihu. On je prilično nezavistan od radnje pesme, on je prilično, cela priča kreće kasnije, ali je isto tako vrlo
sadržinski pun i može na lep način da predstavi pesmu. O zarez osmeh, zarez prvi osmeh, zarez osmeh naš. Može biti da sam ja od svoje 7. godine, 6. na ovamo izgubila nevinost čitanja, ali sa druge strane primećujem razne stvari i to stvarno dođe kao malo bogatstvo. Znaš, na faksu te uče svašta, učite da registruješ ljudski subjekat, da mu odrediš neko mesto i tebe sve to radi, a onda dobiješ po pravilu nešto mnogo više od svakog knjižno-teorijskog rješenja. Dobiješ nekoga ko se dosetio nešto mnogo više ili mnogo bolje. U tom smislu, u ovoj pesmi ne možemo govoriti o nekom klasičnom ili monolitnom kao lidskom subjektu i ono što je meni na sebi svojstven način otključalo celu pesmu, zbog kojeg 3 razloga postoje zbog kojeg sam pesmu zavolila. Ovo je prvi, imate još 2 slobodni ste, ali kao prvi razlog je to su te prisvojne zamjenice. Naime, stvar ljubavi je na određen način predstavljena tako da se ne tiče ja i ti i drugih ličnih pozicija. Ljubav je uvijek prisvojena, zato što, kao što će uostalom i ova pesma nagovestiti svojim, svojim tim početak momentom, ljubav je uvijek neka vrsta transmutacije između jedne i druge ličnosti. Mislim da je Rilke bio vrlo ispoštovan taj princip prosto poštenja. Rilke je na svojoj pesmu početak ljubavi. Ne postoji ništa, nikakva obazrivija sintagma koja bi mogla da isprati tekst ove pesme i ne postoji nikakva pravilnija ravnoteža koju bih ja mogla da nađem između tog odaha u početku naslova i prosto te jedne razgrani ili čemu god. Ali kao prvi razlog bi svakako bio taj naročiti senzibilitet, naročito mesto lidskog subjekta. Drugi razlog je jedna, ako je to poštenje, drugi razlog je jedna druga vrsta poštenja. Naime, početak ljubavi će opevati, ako vi pogledate radnju, osim životinjica koje škaraju, o kojima ću također pričati, možda vi imate osmeh i pogled. Mislim da, i to je taj sjajan način na koji je, opet kažem, Rilke pomirio taj romantičarski, veći od života senzibilitet i neku realističku živu subjektivnost koja se uvijek tiče radnju, se tiče nekog pojedinačnog trenutka, pa ako pogledate ovu besmiljenu radnju, ona je bezmalo vinjeta, mislim, nemate i tu neki Rilkeovski pečat, imate samo jednu gotovo žanr scenu koja uvijek nudi više od sebe, kao što i ljubav ili njen početak, mislim, oni uvijek nude više.